Ngicela sibakhuthathe ngetandla bazalwane. Thank you very much. Thank you. Kumshumayeli sahluko 4 verse 9 kuya ku verse 12 bese kuba nguMark sahluko 15 sitofunza khona ku verse 33 na 34 bese kuba ngiJohn 10 verse 30 kuya 32. Ake sesibambe lapho kwanyalo. John 10 verse 30 kuya 32, Mark 15 verse 33 to 34 bese kuba ngumshumayeli la sicala khona, sicala kumshumayeli 4 verse 9 to 12. Babili bangcono kunamunye ngoba bathola umvuzo lomuhle ngemsebenzi wabo. Nakuwa lomunye wabo lomngani wakhe uyamsita amsukumise. Kodwa maye kulowo muntu lo yedwa lothi nakawa angabi naye lotamsita amsukumise. Kanti futhi bamfu nabalele bababili bayafuthumetana. Kodwa umuntu angatifufumeta kanjani alele yedwa? Nangabe umuntu ayedwa angehlulwa nakahlaselwa. Kanti nabababili bangativikela. Intsambo lenemuci lemithatfu ayisheshi idzabuke. Amen. Amen. Mangabe ujaha bewungalathi leli verse kumbe sowuyalifaka uyaliseva inkosi kusite likusebentele. Amen. Livi lenkosi linempendulo kulo lonke lohambo lwekuphila kwethu. Kepha mangabe uyindvombi ula mangabe sowuthola leli verse ku WhatsApp uyathunyelelwa uvela uthi amen solokuchubeka inshumayelo yemfundisi. Babili bangcono kunamunye. Ngeke bese ubangcono. Ngicela kunikhulula abazalwane. Akusilo lekusomana leli verse. Yes. So ngicela nje sedlule lapho nyalo ungalisebenzisa kona likusebentele kepha nje asisomani ngemavesi. Don't use scripture for yourself. Use it for the glory of God. Yes. So babili bangcono kunamunye leni ngobe bathola umvuzo lomuhle ngemsebenzi wabo. Kunemagama lakhulunywa ngolomunye ngathi ngumzalwane wathi esingisini, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, connect with others. Go with others. Mangabe ufuna kugijima, ubashiye labanye. Gijima wethwana, hamba wethwana, phila wethwana. Kepha mangabe ufuna kuhamba luhambo lolutse, a long lasting journey, dihlanganise nalabanye bantu. Why? Nembala ungaba nematubane uwethwana ugijime. Kepha makwendeka uwethwa kude lotakuphakamisa. Kusho ukuthi inkinga ekugijimeni kwakho akusiko lokuwa, inkinga ngilokuthi mase uwile utophakanyiswa ngibani. Utophakanyiswa ngibani. Nakuwa lomunye umngani uyamsita amvusi. Ganzi futhi bantu nabalele bababili bayafuthumetana. Angwathi umbuto wakho uthini lapho uthi mina emfundisi ke angathi ku kodwa umuntu angathuthumeta kanjani alele yedwana. Kusho ukuthi yemukela nje ukuthi usewethwana ulala wethwa emakhata aseta kuphatha phatha. Nawe sipho sakho at this time. Empeleni la mhlabeni angisakhumbuli kahle eklasini ema seasons mangaki angi 4 hayi cha ngiyaphasa ngisakhumbula
Thank you. Angifour ama-seasons. Uyathi ungaka nje. You have experienced these 4 seasons ever since you were born. But uchubekile waphila. La mhlabeni akusiyo isizini yinye. Uyathi noma ngabe ungaba nale mali ake sithi una 10,000. Uhlala nje una 10,000. Ungagcina impilo seyiboring. Kuhle kuba mnanzi lokuthi uhlubona sekusele 200. Ihlibuyela ibe yabona. Lo nje ihlala ithule nge-10,000. Ugcina ubhodi ngaye lo 10,000. So impilo imnanzi mayigicika uhloyibona iphela. Uphinze ugadze kusuka kwalenye inyanga uphinze uyibona iphakama. Uphinze ubone labanye bakuhlekisa ubone bangakuhlekisi. It's a season, 4 seasons. Inkinga ngokuthi mabangakuhlekisi bese ucabanga siseyisizini forever. Sekuyawuhlala njalo. Hlangana nje nemuntu wenkosi angakuhlekisi uzolamhla kulesizini le. Awufi ngekuthi abantu abakuhlekisa abakukhulumisi. Kuphela nje wena ungakwendi kubo sevale basana. Kungabi isongezo. Ngasho sangihlekisa soka nama ngeke ngikuhlekise. So sihloko lengabe ngikhulumela kuso sithi budlelwane lobuphilako, healthy relationships for a fulfilled life and destiny or desired destiny. Budlelwane lobuphilako lobutawuletha impilo yekwenetiseka nesephetho lesihle. Budlelwane lobuphilako, healthy, lobutawuletha kwenetiseka empilweni. Buphinze bulethe nesephetho lesihle. Mark sahluko 15 verse 34, verse 33 na verse 34. Kwathi ngeli-hour leli-12 emini kwaba mnyama emhlabeni wonke. Kwaze kwaba li-hour lesithathu. Ngalelo hour Jesu wakhala ngelizwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lokusho ukuthi, Nkulunkulu wami, ungishiyelani. Jesu akakhaliswa ukuthi kumnyama. Jesu akakhaliswa kumnyama. Kepha ukhala ngekushiywa nguBabe. Mawufunza indzaba yekubethelwa kwaJesu, abethelwe ahliphike, angabukeki, kufakwe tipikile etandleni takhe, bamkhafulele, bamfaka umchele wemanyeva, unikelwa ngumngani wakhe Judas Iscariot. Bayambalekela bonke bafunzi bamshiya yedwana. LiBhayibheli lithi weta bakubo kubakhe kepha bakhe azange bamemukela. Asimuva Jesu akhala. Kude la ngiva Jesu wathi hawu naba bangemukeli ngibathe ngiyazama abangemukeli akakhali. Bambethela akakhali. Bamfaka umchelo wemanyeva, bayamheletela bahlekisa ngaye akakhali. Bayamgcunula akakhali, kepha makashiwa nguBabe wakhala. Kusho ukuthi buhlungu lobukhulu empilweni kwehlukana nemuntu empilweni yakho. Bonke lobunye buhlungu bulide compared to the time when your relationships are broken. Makulimala budlelwane nemuntu noma abantu labamcoka empilweni yakho. Makulimala budlelwane bakho nabo, ngula khona uba in pieces. Jesu akevanga lobuhlungu ba physical, weva lobuhlungu ba spiritual ngesikhathi eva. Kuthi uyathi bengisolo ngisetipikilini nginaBabe, bengisolo ngikhafulelwa nginaBabe, kepha nyalo ushonaphi Babe? Nami ekuphileni kwami emalanga inkosi lengiphe wona
nginako kubona ukuthi buhlungu lesinabo, buhlungu lobethwalwa bantu baNkulunkulu, buhlungu bekwehlukana. The time when there is a break, kunekwehlukana, there is separation, kunekwehlukana, sikhathi sekwehlukana. Lokhu siye sikunambithe, angeke ngikhulume kakhulu ngekufa, but nje sikhathi sekwehlukana nikhumbule budlelwane lobuphilako. Lekumele ukuthi ngemsa wenkosi sibusebente sibukhenike makabaphili ngoba mangabe buphila masehlukana, lomunye aya emsebentini, lomunye ahamba esikolweni, lomunye ahamba aya kuphi kuphi, uhamba liviki, uhamba weekend, uyabona lobo buhlungwana lobo. But ke mangabe ingekho impilo ze bangafane bawachube emalanga ekubuya kwakhe mangabe impilo ingekho. So kusala kuba nephathi mahamba lo munye mangabe lempilo ingekho, niyakha iphathi ngisho ngesingwa nelubisi nelitiya lokho lenihlala nikudla ngemalanga, but niya celebrate mangabe budlelwane abusikahle. But mangabe budlelwane buphila, makathi nje ngisahamba ngidawubuya kusasa, masendleleni hawu kunjani, hayi kuthi ubuta lo hambo kunalendvo lethi kahle kahle vele ubuya kusasa yini. Budlelwane lobuphilako, this is where life is. Impilo ayikho emalini bazalwane, impilo ayikho emsebentini. Umuntu angaphila angenamali angenamsebenzi but anebudlelwane lokuphila kunalabanye. Ngisho kushayeka ubete lutho akubi lutho lolukhulu mangabe kunemuntu lo doubt ukuthi uyamshayela unjani kubuye smile lebese sikulahlekele. Imali unfortunately aniketani smile uswaca uyiphethe uyibuka ngoba uthi ungayiphatha simanga semali uthi ungenayo ufise kuba nayo, mawuyithola seyiba yincane ngoba zoba le donke etikwelede kanti ngesikhathi ungenayo bowufisa kuba nayo. So mase unayo ayisakunika ismile, so uyacala uyaswaca ithi awufika phi nje sengiyabala kumele ngiyobhadala abani, kumele ngiye kuphi, kumele ngithenge iBrazil yamalini, yebona. So bale wabeka sewubuyisa nebantu lobakweledako kanti bowukhululekile ngesikhathi usengayiphathi. So imali ayikuniketa ismile, tintfo possessions atiniketani ismile ngoba wena ungacabanga ukuthi laba labanetintfo at least bayajabula, awubati ngicela ukutshela, awubati. Mawungahlala ubabude ukuthi unjani lapho, hey ngeva lesinye sahluko. Buhlungu busekulahlekelweni bantu labamgcoka empilweni yakho, buhlungu busekuphileni uwedwana. Nkulunkulu uGenesis 1:26 uthi asende bantu basifude. Ngalama emagama uNkulunkulu akahlali yedwa, aNkulunkulu. Wena ke sewungaphila njani wedwana ungasiye naNkulunkulu? uNkulunkulu uthi asende ngoba uNkulunkulu akaphili yedwa, uphile buthathwini bunye bakhe, uphile buthathwini bunye bakhe. Mangabe kude umuntu lokhuluma naye kusuka ekuphumeni kwelanga lize lishone uyagula. Hayi ukuthi ngithi hayi kabi, but ngisho ukuthi nje kunetinto lesetilimele la kuwe. Mawuphila ku isolation uyathi luhleko lungumuthi, but udzinga lihleko lalomunye. Hayi lo selfish lo kuyesibukeni uthi ihlekise.
self-dependence. Jesu kuJohane sahluko 10 verse 30 uthi mine nababe simunye. Mine nababe simunye. I and the Father are one. Verse 30 number 31. Mine nababe simunye verse 30. Mine nababe simunye. Ngalama emagama uthi Jesu mawungisusa kubabe ungilimatile. Ungilimatile. Likhona lithemba lekuphila esandleni lesisikekile. Mangabe nje usikwa la esandleni likhona lithemba lekuphila ngoba ulimele lesandla sisemtimbeni. Kepha kumatima mangabe sekugamuke lomkhono wonke. Kuphila in isolation ubete budlelwane nebantfu kude lithemba lekuthi sewungalungiswa yini sewungaphiliswa yini. Nathi ibonelo leting 3 sekucala nasi isihlahla lesihlahla lesi kumba niboni kahle ningacalata nalemuva uma ungaboni kahle ngala lesihlahla lesi kuzuphuke timphansi. Lokuthi lesihlahla kuzuphuke letimphansi sesende njani sesiwile. Kusho ukuthi emandla alesihlahla awekho la kuso. I-support system lokunika lesihlahla emandla ngulokuthi sibambene nento lengekho la kuso. Sibambene nemhlabathi. Mase sisuka emhlabathini sesiba disconnected nemhlabathi siyawa. Noma sibukeka siqinile kepha kucina kwaso immediately si disconnecta sithi angiphume emhlabathini siwa phasi. Sesiyaqala asabuke ukuthi isihlahla sesibuka tingoni. Nalebe kungeke kugibele letulu sekusikhanza siyinto yekudlala. Nebantfwana sebayawudlala kuso. Why? Ngoba i-disconnection nemhlabathi sende lesihlahla kwende lesihlahla saba weak. Kwesibili lembali le tholani incazelo kimi ke nani balimi lembali le ivaliwe yafihlwa elangeni. Emva kwesikhathi emva kwemalanga lembali le lebe yiluhlata onke emacembe. Ngenxa ukuthi incishwe lilanga. Emacembe lamanye sekayelo awasesiluhlata. Why? Ngoba lembewu incishwe into leyidingako kepha lengenayo mase iyodwana. Uma lembewu utayiphilisa noma ungayithandazela ngeke iphile. Kumele ukuthi uyende ihlangane nalokunye lokungekho la kuyo lekulilanga. Sibonelo sesithathu. Kwasho abantu bathi Colgate konke nje lokuthenga kwegcuba iColgate. Nalona green pepper. Bakakuncanza enethilini uthi uma ubhadala na green pepper. So lo yellow pepper lo ngenxa yekuthi akawatholi emanti for some time. Lesithelo asikenti wachubeka kahle nempilo. Kepha ngoba emandla ekuthela nekuphumelela kwalo yellow pepper noma beku green kumbe ngenxa yokulamba kwemanti sengiyelo. So
lokuthi akukatholi info lengekho la kuko sekuze kushwaphene sekushintshe nembala lithemba ngelikusasa alisekho. Why? Ngoba kube cut off from other resources of life lamcoka empilweni yawo. Yonke i-disconnection with the rest of creation results in death. Uma info yehlukaniswa naletinye tintfo letiphilako, leyo nto noma ingaba inhle kanganani iyacala iyafa, iyacala iyabuna. Lokho kungitshela ukuthi you cannot be healthy when you have cut yourself off emotionally from others. Ngesikhathi utitshela ukuthi angiphinzi ngibahlekise, well makwenteka kumbe lomunye yakujabhisa ngale ndlela angajabhisa ngayo bese uthi bani angiphinzi ngimhlekise ngimkhulumise, well maybe that would be fine, but make sure uthola lotawuhleka naye, because you cannot live in a state of emotional disconnectedness. Uyathi wadala lokuthi uhleke, wadala lokuthi ukhale, mase uphambana nendalo angeke uphile. You will just survive but you will not thrive. Utawuba khona uyalahlelo gama lelo unjani ngikhona but maybe awuphili. You are just existing but there is no life. Kude impilo longayindlulisela kulomunye. Lilanga ngelilanga uyakudzinga lokungakuhlekisa, uyamdzinga umuntu longakuhlekisa outside yourself, noma unalo luhleko wena but uyalidzinga lwalomunye, noma unalo luhleko wena. Kwadalwa uNkulunkulu. Mawuphambana nako uyabona, mawuphambana nekuhleka utaba njengale yambali leya, uyabona imbali leya iyelo, imibala yakho seyishintshile, wangahleki nje imibala yakho yashintsha. Uyabona, you wither. Mangabe ude bantfu longahlala uhleke nabo, bantfu longahle ukhuluma noma uyashayelana nabo, waze wathi bantfu badwalile, you are cutting yourself from life. Kungenteka labanye bakwenyanyise bakukwatise, but for life you need other people. Kuze uphile uyabadzinga labanye bantfu, ngoba impilo lonayo iba impilo lengcono through healthy relationships, ngebudlelwane lobuphilako. Naleli verse lelinye lelivama ngiyakhumbula kule yamnyaka bese lisebenzisa kakhulu kulesa situkulwane sethu bomabunza bobani lapha emuva bobabe, lela Genesis 2 verse 18, akukuhle. Yeah, powerful verse, akukuhle. But lamuhla ngifuna silinake ngekuthi uNkulunkulu uthi akukuhle umuntu ahlale nabani, akukuhle umuntu ahlale naye, akukuhle uhlale wethwana, akukuhle uhlale wethwana. Angithumi ukuthi hambani niyosoma, angithumi ukuthi hambe uyogana, but ngikuthuma ngalomlayelo. uNkulunkulu uthi akukuhle uhlale wethwana. Uyathi kuyenteka kumbe maybe ukhule ude lama connections, lemithambo yekuphilelana nalabanye ayizange yavuleka ukuthi ungahlala nalabanye bantu. Wena nje uthatha ngathi bantu bayajabhisana, ngcono ngihlalele ngethwana. Uphambana na Genesis 2:18, akukuhle.
uNkulunkulu uthi akukuhle. Ngeke ke uNkulunkulu athi akukuhle chubeke kube kuhle kuwe. Uyathi uNkulunkulu ukhuluma naAdam. Ukhuluma ngaAdam kani babongithuba yaxoxisana. So wena mawuthi I'll spend more time in the presence of the Lord. Uthi uNkulunkulu, yes, sitawuxoxisana nawe but akukuhle lo bese uhamba ubuyohlala wena. Adam bekaphile ebukhoneni baNkulunkulu angikawe ngisho kuwa angikawele sonweni but uNkulunkulu wathi ye Adam uyathi ngiyakubona akukuhle. Kanganani ke wena sewawa nekuwa sengisho mayelana nekuthi sesiphila kulesimo lesi esiphila kulesimo vele la sathane seka invade akhona nesono sesabala ube solo uqinisela bayayizelela ufuna ukuthi ihlalela mina uNkulunkulu solo akhuluma in time of perfection wathi akukuhle you will suffer the consequences ngoba lekumele wena nami sikusebente ngilokuthi ngitophilelana kanjani nebantfu ngoba kubantfu kunekuphila lenkudzingako lengingenako mina. Kukhona abantu labangemande empilweni yakho. Kukhona abantu labangimanyolo empilweni yakho. Kukhona abantu labathi tintfo letisebenta ungatati wena. Kukhona abantu labathi tindzawo longatati wena. Uyawucitha imali yakho uyakutotonke tindzawo esikhundleni sezi ubute lomunye losaye khona. Losaye khona. Ubute kuthiwa indlela ibutwa kulabayatiko kulabasembili. uNkulunkulu uthi Adam mina uNkulunkulu ngiphila ebuthathwini bunye ngiyaxoxisana nami nginguNkulunkulu but wena Adam kude lokukhuluma naye akukuhle akukuhle akukuhle. Basho ingoma yathi qiniselana nani machawe sekusedude la siyakhona kepha ungaqiniseli kana kusikuhle ungaqiniseli kana kusikuhle naba bantu labangithula bamcoka kuze uphile a thriving life not just exist and ufike sephethelweni sakho lesikahle. John 17 verse 20 kuya ku23. John 17 bese kuba nguMahubo 32 verse 3 na verse 4. Angithandazeli laba bodwa kodwa ngithandazela nalabo labayokholwa kimi ngelivi labo. Ngithandazela ukuthi babe munye bonke njengaloku wena babe ukimi nami ngikuwe. Babe munye ngalama emagama babe nebudlelwane. Yes, qhubeka. Ngithandazela ukuthi babe munye bonke njengaloku wena babe ukimi nami ngikuwe. Kuze kuthi nabo babe kithi khona live litawukholwa ukuthi ngithunywe nguwe. Kuze kuthi babe kithi khona lapho nje sesibonile ubudlelwane lobumcoka 1 budlelwane naNkulunkulu. Uyasibona isihlahla lesiwile sinawo emandla ekuphila kepha ngoba sesihluphukile kule support system sesilele phansi. Mawude budlelwane naNkulunkulu awunayo i-support system. Ngiko Jesu uthi ngaphandle kwami angeke wende lutho. Kusho ukuthi onke malanga uyavuka uyokwenda nothing ngekusho kwaJesu. Ngiyasebenza ungena nini? Ngicala nga8 ushayise nini nga5. Jesu uthi kuzwa nga8 kuyoshaya 5 you are doing nothing. Ngoba Jesu uthi ngaphandle kwami angeke lende lutho. Kuphila kwethu akukho kithi njengalesihlahla sekuphumele ebaleni kuthi lesihlahla lesi asiphileli siphiliswa ngomhlabathi. Sekuphumele ebaleni kuthi lembali ayitiphileli iphiliswa langa.
sekuphumele ebaleni kuthi lo green pepper lo akathi phileli uphiliswa ngemanti. Wena nami asiphili ngoba siphefumula, siphila ngoba sinebudlelwane naNkulunkulu umdali wethu. Ngeke uphile ngaphandle kwekuthi connecta nalomuntu lokulethe la emhlabeni logama lakhe leNkulunkulu. Davide la kuMahubo 32 ngicela ungifunzeleke verse 3 uthini? Nangingasivumi isono sami ngithangaliswa ukuthi khalela lilanga lonke kuze kushaye ekhathi emkanjeni. Imini nebusuku sandla sakho sasimadima etikwami. Emandla ami oma njengekomisa kwasehlobo. Lo budlelwane lobuphazanyiswe sono. Ngiyamcabanga ukuthi Davide njengemuntu lobeka kwathi kuhlabelela aphakamisa futhi nekuya ethempelini. Kumbe beka dati adenda letinvo all the Christian activities. But emoyeni wakhe beka dry. Beka njenga lo green paper beka buna. Abe bathe mos ngiyadata itinto tasesontweni ngiyadenda mos. Uthi but while ngidenda letinvo bengishwaphana bengingabuva bumnanzi. Uthi ngaze ngasivuma sono sami. Ngalama emagama kuba busy kukhuthala enkonzweni enkosini akusivali isikhala sekuvusetela budlelwane naNkulunkulu. Akumthulisi nembeza. Wena ungathi vela umnanzi but nembeza emini nebusuku solo athi lesono ke. Uthi ngaze ngasivuma sono sami. Ngoba mangabe lendlu kungathiwa iyasha le bese kukhala ialarm lethi indlu iyasha. Uhambe wena ngoba ulele uthi mayile alarm ngibangela umsindo uhambe uyocisha ialarm awukasothi le problem. Lendlu itawusha iphele ngoba le alarm beyikutshela ukuthi kunengoti lenkulu. Nembeza wakho mangabe sono sakho siphike kudla engcondweni yakho awukhona ukuphumula kuthulisa ngelihubo nangemthandazo akusolve iproblem ngoba kukhona la usha khona. Budlelwane lobuphilako naNkulunkulu bumcoka kwedlula iminikelo noyendela uNkulunkulu. Praise the name of the Lord. Ngiyamcabanga Davide kuthi noma kudla bekhona beka ngesuthi. Uyathi simpilo things simply turn around. Kungabekwa kudla lokumnanzi la udle ucetse bese uyacabanga ukuthi kepha udlile noma ukadla mase basuse plate uthi bute skepha bese ngidlile noma ngisengikadla kwasho lo munye basibeka ngilecturer uzumangale ukuthi hawu kana umuntu inhlakanipho ngisho sekangilecturer basibodibana naye endleleni akubingelele bese mase nihlukana so yena skepha mangikubingelela bengishona le noma bengishona le mawuthi hayi bewuchamuka le athi wokusho sengichamuke ekhaya sengidlile so ukhohliwe lecturer. Impilo ayibi mnanzi ngenxa yekudla iba mnanzi ngenxa yebudlelwane naNkulunkulu. Noma ngabe udla isinkwa nefish khona uzo understand esikolweni. Impilo iba mnanzi ngaJesu. Impilo iba mnanzi ngebudlelwane lobuphilako naNkulunkulu. Kuphila kusemhlabathini. Kuphila kuJesu. I-support system yethu isime kuJesu. Ngiko uthi Jesu ngaphandle kwami ngeke wente lutho. Kude lokutaba mnanzi ungawadla kuthiwa yini ema chips ngivela igama lelisha lema chips. Siwani? Ema fries. Ungawadle ma fries. Ungawadle ma fries but you will never enjoy them.
ngaphandle kweliqiniso lebudlelwane naJesu. Ngineliqiniso, Jesu uyawenda umehluko. Ngisho udla tindwane tenkukhu, udidla uzucimete. Leni Jesu uyawenda umehluko empilweni yemuntu. Angikhuluma inganekwane. I know what I'm talking about. Jesu uyakwenda umehluko empilweni. Ngiko uthi ngaphandle kwami ngeke wende lutho. Uyathi ungalala ngaphandle kwaJesu but ungaphumuli. But ngaJesu lo wende sibeme wathi wotani kimi nenonke lenikhathele nalensindo wathi ngidaniphumuta. Ukhona kuphumula ngisho ulala ecasini uyaphumula. Awuphunyutwa ngumbhethe. Mina ngimbhethe yakanokusho lesezingeni lelisedulu. Ayibaniki abantu impumulo. Uthi agicika abe stressed. Kuphumula kuJesu. Akabongwe Jesu akukho embhedzeni. Ungastress ngalo wambhethe lo sengawuthengi. Ungasho ukuthi mzukwana ngikuthola wena uhlu ukhomba lapha. Uthi ngegama lika Jesu mzukwana ngikuthola ngiyawuphumula. Akukho kuphumula embhedzeni. Kuphumula kuJesu. Oh hallelujah. Halibonge kwelizulu. Yes Jesus. Yeah. Yeah. So kwesibili budlelwane nalabanye. Budlelwane naJesu, budlelwane naNkulunkulu, lokutawukwenda ube nempilo nalokutawukwenda ufinyelele sephethweni sakho. Kwesibili budlelwane nalabanye bantu. Ungivisiseke lapho sengifike sephethelweni. Adam na Eva ngesikhathi bacala kucabana lebe kubenda bativele bamnanzi kuba kanye kanye kwagcina sekubenda benyanyana bagcina seba accusana. Ngesikhathi budlelwane bulimala impilo iyacala ibe munyu. Impilo iyacala ibe munyu. Uyathi umuntu lo sowuphile naye kumbe inyanga kumbe maviki kumbe umnyaka mzukwana sewubathe uyambuka bese ucala umbita ngalesi simongo sakhe netindlebe takhe. Budlelwane sebuphazamisekile. Ayisekho isecurity lapho. Ngoba sekufuna akhave impumulo yakhe, akhave uyabona ucale ubone ngacishe ngasithi ibuno lebe usolo ungadiboni ukuthi ifana netendlovu isithela but mzukwana kunebucabana. Ayisekho isecurity. Ayisekho isecurity. Sewucala lo muntu bewumbona ukuthi tibuntu yakho ucala ubone esishwapha. Isecurity ayisekho lapho. Labe kunelithando lomvikela seluyam expose. Naye njalo mahamba akafuni kusithela. Ngoba kuthiwe ufana nendlovu isithela. La bewutiva ukahle khona nalabe uhlala wenabe khona lapha kusofa noma esigcikini uhlala wenaba kungaze kube nenzondo machama wenebe wene bengisolo ngenaba yonke leminyaka but ngenxa ukuthi sekunenzondo you are no more secured. Nekulala ulele kanti bewusolulala yonke leminyaka solulele inzawo lophila kuyo igcina ingasisecured once kwaba khona kwehlukana. Budlelwane bumcoka kakhulu. Budlelwane bumcoka. It's unfortunate that at times lobunye budlelwane, this is very sad, ngekufunza imibhalo kuGenesis 13 lapho kunengcebo yaNkulunkulu Abraham, ubusisiwe Abraham. But kwabita ukuthi budlelwane naLord abukhathe off ngoba noma abusekile abesola ngafike tibusisweni takhe ngenxa yaLord. Empilweni kuyendeka ube nebudlelwane le noma ubusekile but ungatiboni tibusiso takho. Thatha scale umntwana sekhaya. Cut it off. Juba lento.
Bolot bafana nemajobo akho la kugilako. Kumnanze Siswatini esingisini ngibene emadini. Kuthi ukhuluma uthi nje uthi gilwa ngemajobo akho. Kunebantu le noma ubusisekile but you don't enjoy the blessings of God. Ngenxa yabo. Kunebantu labafuna uphile ngemvushwana ngisho ungaphila ngelofu. Kunebantu le ngisho ungaba nayo imali ekuyawuthenga eManta kaViva nga6 emalangeni ufuna kuyawuthenga eManta eMthoyi nga2 emalangeni. Abraham wathi enough is enough kwasho umuntu ashumayela. Mina ngiyakhuluma ngithi athi enough is enough kwasho umuntu ashumayela. Lord Abraham wafika lathi khona yathi Lord enough is enough. Ngomemele suke ekhaya amalomo saluthi ibonela zwenda njani yami asehlukane emva kwehlukana na Lord wavela futhi uNkulunkulu wathi Abraham phakamise amehlo abesola buke Lord angaphakamise amehlo. Kunebantu batakuvalela izulu hayi kabi but for the sake of progress and for the sake of life kunebantu lekumele ume uthi thank you very much ube nami kwaze kwaba la ungisitile kwaze kwaba la but nyalo time's over kepha uphinze ukhumbule labantu bebahamba ngemkhumbi lekaJona kumprofeti John lekaJona labantu bebasolo bahamba ngemkhumbi ungacwili kepha mzukwana kugibela Jona umkhumbi wacala wacwila. Le business beyisolo ihamba kahle kwaze kwagibela Jona imali yacala yangabonakali. Kunebantu lekungendeka ubanesa nje bangemakhatani lekhatani inkinga yalo ayisherishi lengadi ngayithola ifuna kumunya nje ingadi kuphela ingabuyiseli. Kunebantu who will drain you will be dry as a bone. Lekumcoka ukuthi uhambe ubone ye John solo wacala kuba la mpilweni yami ngiyacwila ngiyawufika phi nawe kepha kunebudlelwane kumele sibuhloniphe bazalwane lesibende embi kwaNkulunkulu kumele sikhenike konke lekumele sikhenike but kukhona budlelwane baboloti longenazivumelwano nabo they were just accompanying you bebakuhambisa nje bebakuphekeledela but kunebudlelwane lekumele ubunese ubuvukudele ubende busebende njenga Ruth kube Ruth wabutsebesela budlelwane naNaomi ngaba kazange waphumelela. Kunebudlelwane lefana na Elizabeth na Maria kube Maria akabucaphelisanga yes ngilelo gama lelo kube Maria azanga bunese abucultivate lobudlelwane ngemandla akhe ngesikhathi sakhe athi abusebende abengeke abe ngumake wemsindisi wethu. Kunebudlelwane lebumcoka empilweni yakho lebumele ubakhe ubunese noma buthi biyawa ubuvuse noma buthi biyalahleka ubureconnect. Why? Buphethe your destiny, buphethe sephetho sakho lesihle. Bunjani budlelwane bakho naNkulunkulu namhla? Njengalo sengishito budlelwane bungithu budlelwane naNkulunkulu budlelwane nebantu. Kubantu kunebudlelwane lekumele ukuthi ubunecharishe ubakhe ngoba kubakha kuhlonipha uNkulunkulu futhi kutawuphakamisa wena. Kepha kunebudlelwane lobunye lekumele ukuthi uphuma ngalomnyango uphume uthi enough is enough but ungamsendeli enough is enough hayi kabi but lekumele uthathe isinqumo lamhla
ukuthi angeke ngichubeke ngalendlela lebengiphila ngayo. Kumele ukuthi ngibabone bolothi labangigilako endleleni. Budlelwane naNkulunkulu. Mangabe bewungakholwa ngeJesu, budlelwane kumele uphume sewubakhile. Mangabe budlelwane lebe sebulimele ngenxa yesono, ungahlabeli. Woda phambi kwaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu le ndlela la imisile yekuta kuye angeke bese uyayigeka. Indvodzana yolahleko iyachamuka yemukelwa. But maybe kukhona la athi khona uNkulunkulu uyathi wena salahlekelana mzukwana ucala kudla tishumi. So indlela yakho ke ubuya ngetishumi neminikelo. Ngikhumbule ekhaya bebathi mabasikhulisa kulesinye isikhathi uhambile wayawudlala kanti bekumele ukaphe tinkuni. Ubuye selithelanga lishonile. Kuthi hayi buye ekhaya but indlela yedlule etinkunini. Hamba uyokapa. Ngale kwaloko ngeke udle la. Ngeke ulalela. So indlela yabe kukukapa. Nalabanye benu nakathi sengimi ngedwana nalabanye benu. Bewungena ngekapa noma ungene ngekuyawukhe manje. Bese uyabuya ngekuyawugaya. Yeah. Bekungiyona indlela lemisiwe. Kumbe uNkulunkulu kunendlela la imisile kuwe. Kuthi uyathi wena kubheke ukuthi ubuye ngana indlela nayi. But ngiyafuna ukuthi ubuye. But naku la salahlekelana nawe khona. Ungavumi kuphila uNkulunkulu asitha sakho. Ungavumi ukuthi makuthiwa Lord fight your enemies, God you are one of them. uNkulunkulu ulwa nawe. Balaam azange aphumelele. Imbongolo beyimethwala yamuwisa ngalelanga aphambene naNkulunkulu. Yamhudle libonzeni. Kuphambana naNkulunkulu ukulimata wena, uthi limata wena. Yakha uvusetela budlelwane bakho naNkulunkulu. Ngineliciniso. Ngeke udzinge ukuthi kube ngimi lothe utawuba kuhle kuwe ngoba uNkulunkulu uyakwadi kwenta into tibekahle. Budlelwane naye is your support system. Emandla akho asebudlelwane naNkulunkulu. Ngicela sivale amehlo babelo sezulwini. Njengekuthunywa nguwe sengikhulumile Nkosi kubantu bakho. Angathi ukuthi uthiteni enhlitweni ngayinye ngayinye. Kulabanye Nkosi sewubaqinisile. Kulabanye sewubakhile. Kulabanye sewubekhutile. Kulabanye sewubacorrectile. Kulabanye ubavusetele. Ngiyacela Nkosi ukuthi makunesinqumo lekumele sithathwe nyalo singachutshelwa kusasa kepha sithathwe nyalo. Makunelishintsho lokumele lwendiwe nyalo lwendiwe nyalo. Moya longcwele, I commit every heart to you. Work in your own way. Speak in your own way. Register truth that will bring freedom. Ngoba livi lakho lithi today sitawulata iqiniso neliqiniso litawusikhulula. Ngingajabula kuhlangana kuleli altare nyalo nalo yolothi ngifuna kuqinisa kuvusetela kulungisa budlelwane bami naNkulunkulu. Ngiyeva imphanze yami isukile. Ngiyeva ukuthi yebo ngikhona but angiphili ngoba budlelwane bami naNkulunkulu buphazamisekile. Kumbe angizange sengisakhe isinqumo vele sekudinikela kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyafuna kusivusa lesihlahla ngekuthi uphinze unamathelane naye, uconnectane naye. Kalibongwe ligama leNkosi. Mangabe ukhona losho njalo, ngicela usonzele ume la embe kwami kuleli altare. Mfundisi nginikele impilo yami kuJesu. Mfundisi ngivusetela i-support system yami kuJesu. Mfundisi ngibuya ngendlela la ikhomba kuNkulunkulu ukuthi angibuye ngetishumi ngibuye ngeminikelo. Inhlito yami ivulekele uNkulunkulu lobuphilako yomele uNkulunkulu lobuphilako. Kulesimemo uthini sicondzene nawe, please come. Kwesibili useta kunebudlelwane kumbe lobudzinga kulungiswa noma kunebudlelwane lebudzinga ukuthi ubukhathe off. Nalapho
Nkosi, ngicela lusito lwakho. Ngisaya kuleli altare, ngiyathi ukuthi wena Nkosi usebenza emfihlakalweni. Awubanga umsindo usasebenza kimi, usebenza ngekuthula. Thank you, Jesus. Please come. Thank you, Jesus. Kuthethele bawe sono nokukhululwa Songaga Sibonga Nkulunkulu ngamoya wakhe longcwele lo wende inhlito yakho yaba nekuvuma. Lesinqumo losithethe silukhuni ngaphandle kwaJesu, ngaphandle kwelusito lwamoya oyingcwele. Lesibinzi losithethe asiso lesibangwa ukuthi uhlakaniphile. Sibangwa ukuthi lizulu liyakuthanda likunakile. Thank you, Jesus. Bantu bangajabha ngawe Nkulunkulu, ubangela lizulu lithokote ngesinqumo losithathako. Sinqumo lesimcoka kakhulu noma ngabe sani lesilosimele la, sinqumo lesimcoka kakhulu lothuma libe kuye Jesu lo wenda inhlito yemuntu ilungelane naye. Thank you, Jesus. Njengelibandla inhlito yethu ayihlanganyele nalaba labemile embi kwethu, sibethule kuNkulunkulu ngoba bede kuye bangebakhe. Futhi nguye lo tabasida. Yes, akubuyelwe emuva unjalo uNkulunkulu. Umusa solo uyatholakala. Mangabe wangisita mina lo musa, yini lengawehlula lamhla kuwe uthi wena bewungede wasidakala. Ngicela selule tandla tethu, sitelulele njengebantu labemukelako labakhangetile. Bese sisho nasi sivumo ukuthi Nkosi Jesu, ngiyabonga kungemukela. Ngiyabonga kungemukela. Ngiyabonga kungilungisa nekungisida nami ukuthi ngilungise
lekumele ngikulungise. Ngiyabonga ukuthi wena udaba ngemandla ami la bengibuthakathaka khona nalesinqumo lengisithathako. Ngiyabonga ukuthi ngelusito lwamoya wakho longcwele ngitawusifeza. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Akube lithumo kuwe msindisi wethu manje, kubo bonke laba khethe kuva livi lakho lamuhla. Ngaloko Nkosi lokwende kwagcizeleleka, ngaloko lokulungisile, mawuthunyiswe Nkulunkulu, wendiwe mkhulu wena, nginciphe mina. Luthuma libe kuwe msindisi, loticalele umsebenzi lomuhle futhi lotawufeza ngendlela nangesikhathi lesifanele. Thank you Jesus. Kulungisa nebudlelwane phakathi kwethu nawe naphakathi kwalabanye manje kuze kube phakade naphakade. Amen. 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 Ngicela sendeni kanjena ke bazalwane, ngicela sendeni kanje bantwana basekhaya. Mfundisi Mthobisi nguye lo sitawusita indlela lesitawu athendeka ngayo. La unesidingo sokuthi ufisa kusitakala khona ikakhulu budlelwane bakho naNkulunkulu, noma kumbe budlelwane bese bucangene nebantfu. Ngicela ukuthi silandzele labo labatawusita ema-counselors. Siphume Mthobisi Mfundisi, ngicela. Thank you. Ngicela siphume ngaso. God bless you. Sisahamba. Amen. And counselors too, ngicela ukuthi siphume nabo kanye kanye bazalwane ngendlela letawukwenda ukuthi sikhone kubambisana sisitane.